Dobrodošli na kanal Životna sila. 6. Ubica bubrega. Bubrezi pročišćavaju krv, luče hormone, uklanjaju toksine, apsorbuju minerale, neutrališu kiseline i proizvode urin. Bubrezi mogu dnevno da pročiste čak 200 litara krvi, a mogu raditi sa samo 20% kapaciteta, a da ne posumnjamo da nešto sa njima nije u redu. Zato je dobro povesti računa o njima pre bilo kakvog problema. Prema mišljenju stručnjaka, ovo su navike koje mogu vremenom prouzrokovati ozbiljnu štetu na bubrezima. Prevelik unos soli dovodi do povišenog krvnog pritiska i opterećuje rad bubrega. Konzumacija rafinisanog šećera. Istraživanja su pokazala da dnevno ispijenje samo 2 gazirana soka nepovoljno utiče na rad bubrega. Nedovoljan unos vode. Ako ne pijete dovoljno vode, toksini se zadržavaju u organizmu, opterećuju rad bubrega i čine veliku štetu celom organizmu. Nedostatak sna. Tokom sna, telo obnavlja oštećene ćelije bubrega. Preporučuje se 8 sati sna dnevno. Konzumacija kafe. Kafa i kofein povisuju krvni pritisak i opterećuju rad bubrega. Konzumacija alkohola. Neumerena konzumacija alkoholnih pića uzrokuje velika oštećenja bubrega i jetre. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.